Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kenya. Abantu harirwa mu 100 bafite akabaro gatewe n'urupfu rw'uwahoze Minisitiri w'Intebe wa Kenya Raila Odinga batonze umurongo banyura imbere y'isanduku yifunguye mu kumusezeraho bwa nyuma ku kibuga cy'umujyi wavukamo wa Kisumu ni mu burengerazuba bwa Kenya. Benshi barira bavuga ngo ubu turi imfubyi. Dickson Ochieng muri BBC ati naje hano mu gahinda ko kwibuka intangarugero ya Afurika gusezera ku murambo wa Odinga wapfiriye mu bitaro byo mu Hinde kwa gatatu w'iki cyumweru afite imyaka 80 byarangiriye umunsi wo kwa gatandatu nyuma umurambo ujyanwa indege ku isambu ye kugira ngo ukingurwe ku cyumweru. Umupfakazi wa Ida y'inginzi bari bateraniye ngo mu kumusezeraho ko akabaro kabo bakagaragaza mu ituze bakirinda akajagari katumye imbere abantu nibura batanu bapfira mu bindi bikorwa byo kumwibuka ndetse abanurirwa muri za 40 barakomereka ku kibuga cya Kisumu. Odinga yari afite abayoboke bamunambye aho ngaho Kisumu mu izingiro ry'abari bamushyigikiye muri politike ndetse mbere yuko izuba rirasa kwa gatandatu abantu bakuru n'urubyiruko bari batangiye kugira Kisumu ku nkombe y'ikiyaga cya Victoria ni no muri kano karere umuryango wo muri Kenya wa Barack Obama ukomokamo ndetse mu ijoro kwa gatanu ushyira kwa gatandatu uhoza ateka Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ubukangurambaga rwa X ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango wa Odinga avuga ko Odinga ari umuntu uharanira demokarasi bya nyabyo. Mu butumwa bwa Obama ati umwana wo mu bwigenge yabaho imyaka ibirwa muri za 40 mu rugamba rwo kwitanga kubw'intego ngari cyane y'ubwisanzure no kwigenga muri Kenya. Mu gihe cy'imyaka myinshi Odinga abaye umukuru w'ibanze watavuga mu butegetsi muri Kenya atsindwa amatora 5 ya perezida yavuga hanga yatsinzwe na 2022 yakomeje kuvuga ko yibwe insinzi avuga ko ibaro ry'amajwi ryagiye ribamo uburiganya. Nyuma y'amatora yiciwemo abantu ndetse yateje impaka muri Kenya 2007 Odinga abaye minisitiri w'intebe muri Leta y'Ubumwe. Obama yanavuze ati ni inshuro nyinshi jyewe ubwanjye namwibone ashyira inyungu z'igihugu cy'imbere y'intego ze bwite cyo kimwe n'abandi bategetsi bakeya bahana hari hose yari afite ubushake bwo guhitamo inzira y'ubwiyunge bwo mu mahoro ariko adatezuka ku ntagaciro z'ibanze ze. Yongeyeho ati mu buzima bwa Odinga yabaye intangarugero atari ku banyakenya gusa ahubwo no muri Afurika no ku isi. Abari bagiye kumusezeraho bwa ku kigo cy'imikino cya Jomo Kenyatta Stadium mu Kisumu nabo bunze mu rya Obama mu kuvuga ku musanzu wa Odinga kuri Kenya mu myaka 30 yamaze muri politike. Jacob Mondi yabwiye BBC ati mwikero kubera duhaye demokarasi kuko mu bwisanzure bwacu none dushobora kuvuga ku kintu cyari cyose tubona ko ari kibi kuri twe. David Uma nawe wari waje kumusezeraho bwa nyuma rimwe mu masomo ingenzi cyane igiye kuri Odinga no kwihangana gukora Raila buri gihe baga ari umuyobozi wihangana cyane muri mu matora akongera agahaguruka akongera akagerageza. Benshi bari buzuye ku ikibuga bari bambaye ibara ry'umuhondo ibara riranga ishyaka rya Orange Democratic Movement ndetse bazunguzaga amashami ikimenyetso gakondo cyo kwibuka uwapfuye no kugaragaza akabaro cyo mu bwoko bw'abaruwa bwa Odinga. Umuryango wa Odinga uvuga ko yari yarifuje gushyingura mu gihe gito cyane gishoboka bibaye byiza agashyingura mu gitarenze amasaha 72 nyuma y'urupfu rwe. Ejoro ryo kuwa gatandatu umurambo wari maze mu isambu ye iyo Poda hafi umujyi wa Bondo uri mu ntera kilometero hafi 60 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kisumu. Ku cyumweru umuhango w'amasengesho wajyanye no gushyingura urabera kuri kaminuza y'Ibondo nuko nyuma yaho ha umuhango wihariye wo kumushyingura hafi yo mu rugo rwa se haririmba ry'umuryango. Nyamara ariko abayobozi muri Tanzania bafunze John Wegesa Heche vice president w'ishyaka rya opposition Chadema ubwo agerageza kwambika umupaka wa Isibania yajya muri Kenya mu muhango wo gushyingura nyakwigendera Odinga wahoze minisitiri w'intebe wa Kenya. Nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Tuko cyo muri Kenya kuwa gatandatu Heche yatawe muri yombi saa 8 z'amanywa yari mu myiteguro yo kwibuka itsinda ry'uhagarariye Chadema muhango w'ishyingurwa uteganyijwe kubera Ibondo siya ku cyumweru. Ishyaka zirima rya SRS ritangaje ko amagana iryo fungwa rishinzwe ubutegetsi bwa President Samia Suluhu Hassan n'ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi gukoresha politiki yo gucirikisha abamurwanya. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru Chadema Brenda Rupia yavuze ati guverinoma CCM yafunze vice president w'ishyaka ryacu nyakubahwa John Wegesa Heche imubuza kujya gutanga ubutumwa bwo kwifatanya n'abaturage ba Kenya mu bihe by'akababaro. Ibyo ni uguhonyura uburenganzira bwa muntu bwo gutembera nk'uko biteganywa n'ingingo 17 y'Itegeko Nshinga rya Tanzania. Uyu niko yavuze. Rupia yasabye ko Heche ahita arekurwa anasaba Leta guhagarika ibikorwa byo guhohotera abayobozi b'amashyaka batavuga rumwe. Heche yaragiye guhagarika umuyobozi w'ishyaka Chadema Bwana Tundu Lissu ufungiye i Dodoma akurikiranweho ibyaha byo kugambanira igihugu. Lissu ubwo yasabye urukiko n'ubuyobozi bwa Tanzania ko mu burenganzira bwo kujya muri Kenya kwitabira iryo shyingura ndetse yemera no kujya yaherekejwe n'inzego z'umutekano. Tindasaba kuntuma muri Kenya nubwo byasaba kujyayo nambaye amapingu ariko nashaka kubona umurambo w'inshuti yanjye Raila Odinga. Ibyo nibyo Lissu yasabye ubwo imbere y'urukiko. Itsinda Heche yarayoboye yarigizwe n'abayobozi b'abadepite muri Tanzania nka Godbless Lema na Boniface Jacob bose bagomba guhagararira Chadema mu muhango w'ishyingura. Kugeza ubuyobozi bwa Tanzania nturagira icyo butangaza ku mpamvu z'ifatwa rya Heche cyangwa se igihe azarekurirwa. Ibintu byakomeje gutera impungenge mu banyapolitike n'abakurikiranira hafi uburenganzira bwa muntu mu cyo gihugu cya Tanzania. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika Maneko Seth Chikuni yerekuye ku mugoroba kuwa gatandatu nyuma yo kubazwa n'inzego z'umutekano nk'uko umwunganizi we Ramazani Shabani yabitangaje. Irekurwa ryarangije amasaha menshi y'igihahiro nyuma y'ifatwa rye akira ku kigo ndege cyanjiri Kinshasa avuye i Nairobi kuwa gatandatu tariki ya 18 umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Seth Chikuni wahoze ari umukandida ku mwanya wa perezida yatawe muri yombi ageze ku kigo ndege mpuzamahanga cyanjiri. Abavandimwe bavuga ko
atashye avuye i Nairobi aho yari yitabiriye inama ishingiye umutwe mushya w'abatavuga ubutegetsi muri Kongo bise Sauvons la République démocratique du Congo watangijwe n'uruza perezida w'iki gihugu Joseph Kabila Kabange ariko kandi perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yinjiye mu biganiro by'ugosha umwuka mubi hagati ya perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa na Joseph Kabila Kabange wo iki gihugu yasimbuye nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Sunday Times. Ramaphosa yabwiye perezida Tshisekedi ko gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu cyawe Kabila ari ikosa rikomeye rishobora no kugeza ku yirikwa ry'ubutegetsi. Ramaphosa asanga kandi rikosa rishobora kuzakurura umutekano muke n'uburakari mu gisirikare cya Kongo ndetse no mu muce tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Abategetsi bari muri Afurika y'Epfo y'amakuru Sunday Times abategetsi bari muri Afurika y'Epfo y'amakuru Sunday Times bavuze ko Pretoria yatangajwe n'icyemezo cya Kinshasa kandi Tshisekedi yari yasezeranije Ramaphosa ko azirinda ibikorwa bishobora gusenya amahoro. Amakuru yizewe ahamya ko Afurika y'Epfo na Zimbabwe byatangiye ubuhuza bugamije kugabanya ubushyamirane hagati ya perezida Tshisekedi na Kabila. Pretoria ifata Kabila aho azayobora Kongo Kinshasa mu myaka 18 nk'umwe mu bantu bakeneye mu biganiro bigamije guhosha intambara. Umwe mu badiplomati ba Afurika y'Epfo atagomba kuba igice cy'umuti aho kuba ikibazo. Abategetsi ba Afurika y'Epfo batinye ko guha Kabila igihano cy'urupfu byatiza umurinda amacakubiri mu gisirikare cya Kongo kuko bamwe mu basirikare bakomeye bifitanye ubucuti bukomeye nawe bikaba byanahungabanya ibikorwa byo kubaka amahoro. Umuvugizi wa guverinoma ya Afurika y'Epfo yemeje ko perezida Ramaphosa ari gukora uko ashoboye kugira ngo habe amahoro arambye burasirazuba bwa Kongo no gukomeza ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Kabila yakatirwa gupfa muri Nyakanga umwaka turimo ashinjwa ubugambanyi no gushyigikira iryo rya M23 rimaze igihe rigenzura ibice bikomeye bya Kivu Amajyepfo n'Amajyaruguru. Babwire kandi ko igisirikare cya Kongo Kinshasa kivuga ubwo ibitero by'indege za Sukhoi mu bice bituye cyane bitandukanye muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu Amajyaruguru ndetse M23 yamaganye gukomeza kurenga kuyagarikwa ry'imirwano. Ihura Alliance Fleuve Congo M23 ryatangaje ko rimenyesha ubwunzi bwa Afurika yunze ubumwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu nzira yo gushaka amahoro ko ingabo z'ihuriro rya guverinoma ya Kongo Kinshasa zikomeje kurenga kuyagarikwa ry'imirwano. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X M23 yavuze iti kuwa gatanu tariki ya 18 Ukwakira izo ngabo zateye ibisasu mu turere dutuye cyane twa Mpeti, Buhaya no mu nkengero zaho ndetse no ku birindiro byacu hakoreshejwe indege ebyiri z'intambara za Sukhoi 25. Yakomeje itangaza ko ibitero byahitanye abasivili benshi ndetse abenegihugu benshi bakavanwa mu byabo. M23 ikomeza ivuga ko ikomeje kwifatanya n'abaturage b'abasivili kandi yongeyeho ko izabarinda mu buryo bwose ubwo bwicanyi bwisubiramo. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banitswe ku mugoroba wa gatandatu umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Madame Anita Among rokotse impanuka yashobora kumuhitana nyuma y'uko ragiye kugongwa n'ikamyo y'urukururana nk'uko byatangajwe na Chris Oboro umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Ubu byabahagana saa 1:45 z'umugoroba mu karere ka Mukono ubwo umuyobozi w'inteko ari mu nzira asubira i Kampala avuye mu karere ka Bugweri. Among ari muri Bugweri aho arimo kwamamaza perezida Museveni nka vice chairman wa kabiri wa NRM mu gihugu nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye bya Uganda. Oboro yatangaje ko urukururana yari irimo kwerekeza muri Jinja yinjiranye imodoka y'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko nyuma y'uko imodoka zimugenda imbere zari zimaze gutambuka. Umushoferi wa Among ahita akata imodoka bitunguranye ayikura mu muhanda kugira ngo atagongana n'iyo kamyo. Igipolisi muri Mukono cyahise gita muri yombi umushoferi w'ikamyo witwa Rubega Ivan w'imyaka 32 ndetse na Tandiboyi we Waiswa Amisi kugira ngo bafashe mu iperereza. Nta muntu wakomeretse cyangwa se ngo agire ibyangirika nk'uko byatangajwe kandi umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Anita Among yakomeje urugendo rw'ikampani nyuma yo kurokoka impanuka. Biravuga ko iperereza ririmo gukorwa ngo hamenyekane impamvu umushoferi wo kurwana yataye umukono bitunguranye ngo harebwe niba ari uburangare cyangwa se ikibazo cya mekanike. Naho polisi mu karere ka Gulu yataye muri yombi abakozi babiri bakora mu ivuriro rya leta bakekwaho kwiba imiti ya sida ifite agaciro ka miliyoni z'amashiringi ya Uganda. Abakekwaho icyaha n'uwitwa Ronald Beja ushinzwe ubuvuzi ku kigo nderabuzima cya Awachi mu majyaruguru ya Uganda na John Kumakechi ushinzwe imiti. Abo batawe muri yombi ku itariki ya 17 harimo kandi Winnie Obarim ukorera Health Rights Initiative n'umumotari Daniel Sumeri Rubangakene. Polisi yavuze ko Rubangakene yafatanywe udukarito 20 tw'imiti ya PrEP ifasha kwirinda kwandura agakoko gatera sida yagomba gukoreshwa n'ikigo nderabuzima cya Awachi. Rubangakene yavuze ko Beja musabye gutwara utwo dukarito ndetse bo bose uko ari 4 baracyafunzwe mu gihe iperereza rigikomeje. Amagusoza amakuru mabwira ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko ifite amakuru yizewe ko Hamas irimo gutegura igitero cyegereje ku basivile muri Gaza ikavuga ko cyaba ari ukurenga ku masezerano y'agahenge. Itangazo Minisiteri yasohoye kuwa gatandatu rivuga ko icyo gitero giteganyijwe kugabwa ku banyapalestine cyaba ari honyora ritaziguye kandi rikomeye cyane y'amasezerano y'agahenge kandi ko byabangamira intambwe ikomeye yatewe binyuze mu bikorwa by'ubuhuza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika n'ayandi makuru yatanze cyangwa ngo ivuge ukuntu ibi byaba ari honyurwa ry'agahenge Amerika yari yigizemo uruhare kemerejwe hagati y'Hamas na Israel. Hamas yakanye biri muri iryo tangazo rya Amerika yivuze ko atari ukuri ariko Hamas ikomeje gusubizaho ubugenzuzi bwayo ndetse habaye imirwano y'imbura hagati yayo n'umuryango wo muri Gaza mu cyo cy'ubutegetsi cyasizwe no kuba Israel yarakuye igice cy'ingabo kizayo muri Gaza. Icyiciro cya mbere cy'amasezerano y'agahenge hagati y'Hamas na Israel ubu gikomeje kuba bashimuswe bose bakiriho bararekuwe ndetse imirambo y'abapfuye ikomeje gusubizwa muri Israel nka kimwe mu bigize ayo masezerano. Kandi Israel yakuriye imfungwa 50 z'abanyapalestine zari zifungiye mu magereza yayo ndetse irekura imfungwa 118 muri Gaza. Amerika yavuze ko yamaze
bamaze kumenyesha abandi barebwa n'amasezerano y'amahoro muri Gaza bari mu Misiri, Qatar na Turkiya, ndetse ko basabye Hamas kubahiriza ibireba mu masezerano y'agahenge. Mu itangazo ryayo, Amerika yavuze Hamas karamuka igabye iki gitero hazafatwa ingamba zo kurinda abaturage ba Gaza no kubungabunga ubusugire bw'agahenge. Mbere Perezida wa Amerika Donald Trump yaburiye Hamas kurinda kwica abasivile. Mu butumwa atangaje kuri nkoranyambaga rwa Truth Social ku cyumweru, Trump yavuze ati niba Hamas ikomeje kwica abantu muri Gaza ibintu bitari amasezerano, nta mahitamo tuzaba dufite atari ukwinjira tukabica abo muri Hamas nyine. Nyuma yasobanuye ko atazohereza ingabo za Amerika muri Gaza. Mu cyumweru gishize, ishami rya BBC rigenzura ukuri kw'amakuru ryitwa BBC Verify ryahamije ko video ziteye ubwoba zagaragaza kwicira mu ruhame kwakozwe n'abagabo bitwaje imbunda bo muri Hamas muri Gaza. Izo video zagaragaje abagabo benshi bafite imbunda batondesha umurongo abantu 8, amaboko yabo boheye mu mugongo, nuko babicira ahantu hari imbaga y'abantu. BBC Verify ntiyashoboye kwemeza umwirondoro w'abagabo bitwaje imbunda bari bepfutse mu maso, nubwo bamwe bagaragara ko bari bambaye ibitambaro byo mu mutwe by'icyatsi kibisi bifitanye isano na Hamas. Igisirikare cya Israel cyemeje ko mu bisigazwa by'imirambo ibiri cyagejejweho n'umuryango utabara imbabare kuri Waruje kuwa gatandatu ari ibya Ronen Angel. Umwirondoro w'umuntu wa kabiri nturatangazwa. Kugeza ibisigazwa 11 by'abashimuswe bapfuye bimaze gusubizwa muri Israel. Kuwa gatandatu Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko umupaka wa Rafah uri hagati ya Gaza na Misiri uzakomeza gufungwa kugeza Hamas isubije imirambo isigaye. Igisirikare cya Israel cyatangije igikorwa cya gisirikare muri Gaza mu gusubiza ku bitero cyo ku itariki 7 Ukwakira mu myaka 2 ishize, ubwo abagabo bitwaje imbunda bayobowe na Hamas bicaga abantu hafi 200 mu majyepfo ya Israel bagashimuta abandi bantu 151. Kuva icyo gihe Minisiteri y'Ubuzima iyoborwa na Hamas muri Gaza yavuze ko abantu nibura 68 bamaze kwicwa mu bitero bya Israel muri Gaza. Iyo mibare y'iyo minisiteri ibonwa n'umuryango w'umgeroni nk'iyo kwizerwa. Muri Nzeri uyu mwaka Komisiyo y'Iperereza Loni yavuze ko Israel yakoze jenoside ku banyapalestine muri Gaza. Israel yakanye yivuye inyuma raporo y'iyo komisiyo yavuze ko ari raporo igoretse kandi ngo si ukuri.